U galeriji Ulus otvorena je izložba pod nazivom Izbor. Izloženo je 50 dela koje je Umetnički savet odabrao krajem 2016. godine sa ciljem da prikaže presek aktuelne likovne scene. Revijalne izložbe Udruženja likovnih umetnika Srbije oduvek su reflektovale ono šta se dešava u savremenoj umetničkoj produkciji. U tom kontekstu može se posmatrati i ova, ali s tom razlikom što su na njoj zastupljena dela po izboru novog sedmočlanog umetničkog saveta udruženja. Svako od njih je imao svoje parametre, što je uticalo na širok generacijski i stilski dijapazon izložbe. Moj osnovni parametar je bio neka različitost i nešto što ne liči na klasičnu sliku koju smo do sad mogli da vidimo. Znači nešto što zadire u ono što se kod nas kaže prošireni mediji, odnosno više medijska umetnost. Zastupljeni znači i crtež i na neki drugi način preparirano platno. Princip organizovanja izložbe odredio je i njena svojstva, a svaki pojedinačni rad je jedna ispisana stranica umetnikovog likovnog dnevnika. Predstavljena su dela renomiranih umetnika. Poput Aleksandra Cvetovića, Miloša Šobajića, Velizara Krstića, Šemse Gavran Kapetanović, preko umetnika srednje generacije kao što su Tijana Fišić, Bojan Otašević, do najmlađih stvaralaca, ali svako od njih neguje tu ličnu poetiku koja sama za sebe zaslužuje pažnju i daje jedan donekle mali, ali svakako uvid u recentnu umetničku produkciju ovde kod nas. Vasilij Kandinski je 1911. zapisao da svaki kulturni period tako stvara svoju sopstvenu umetnost koja je neponovljiva, što se može smatrati jednom od večitih istina umetnosti. U skladu sa tim i dela na izložbi Izbor, prema mišljenju kustosa, mogu se posmatrati kao likovno svedočanstvo ovog vremena.